constituency along AGP a candidate Sukur Singh Teron ben MSC kilik along kacapahay ponwek Chiapan Kachising. Karbiang Long Autonomous kilik amongwe bang trok apan EMR pupen kapasun. Dimapur rong sepi ihuma farmasi along bom kang babajok inu dapran kedam lapen bang pliatum areng ahu keso. Kardom nili karbi berdathan bang sami durmi BP ton arjik tha bertang ton pen BJP asong jongsi karbiang long kachari long lote karbia khai mati inglong aso tum kivir lopusi Mahamaya constituency pen MSC kilik along AGP pen karja Abdullah candidate Sukur Singh Teron hin pen lamjai pon pusi pherangkia tum pen bertanang pale. BJP Racharia song atum Karbia khe mate ni hang ni rep kedo inglong aso akhe tumapan ke pavir GC kabori BJP asong atum pen lapusan sai lang no abidi ke claim ponjia phan ke matha kedo ko ka joksi BJP asong pen kachi opusi AGP candidate Sukur Singh Teron hin pen lam thening jepon lapen ladak Mahamaya constituency along ke Congress candidate Vidya Singh Inglang pen AGP angbong si Jasmet MSC kilik along jipupon po sita award kelong aphai jum hek pen stami AGPC high vek jipusi AGP candidate Sukur Singh Teron apan pherangke karjupon ahut ningjepon. Karbiang Long Talavera Long Karbiang Long Autonomous Council kilik amongwe mongwe pi mantanglo songa long chelut chiput amongwe lapen songa long atina je alam kilinchi apan Assam State BJP amai Phuranjit Das aruing kora serkep arni difurong so pinang pale. Rongsupi Lee Green Hotel along Bohanang do pen alang li Rongsupi pherangke dilung atum pen Karbiang Long Autonomous Council kilik alam lapen songa long kachetonte kachi e aputhak pachini alang li pherangke atum pen kaching ki kachethana hut songa rasong karlu kado kave bang inkora sirke apan BJP pen pasun pon lopusi birda pachitak pon song alam kapate pek pen kiliga hidi along kisun bang trong EM ki khiboma tuma phanta EM pen pasun pon loputa Meipu Das pangdak pon tu Hariram England di Uping Maslai Amri Dhon Singh Dera Dhon Singh Crow Dhon Singh Rongpi Kaja Terang Puding Terang Dineshwar Timung Vidya Singh Rongpi Sukur Singh Teron Ratul Teron Arpu pen kepasun bang trok atuma men lake di Ufing Maslai Dhan Singh Crow Pradip Rongpi Pradip Singh Nar Jiwan Chandra Pathak lapen Surjo Rongphar atum henlo kilik along kacepate dun ana phata BJP pen pasun pon Aruni Paingara Sirkep Arni Kang Sampor Pai Trok Sira Minute Crepe Hoa Por Malom Dimapur Rong Sepi Bridge Restaurant Adung Kedo Ihuma Pharmacy along Bom Kang Bob Ajok Bang Pliatum Ahir Tan Jot Pen Arenga Hukeso Lapen Inut Apran Kedam Pusi Pherangke Tumpen Birtalong Dimapur Rongsupi Niamo Lotha Road Adung Breeze Restaurant Pen Chikoinot MS Ideal Pharmacy Akulat Alongsi Labangso Abom Kang Bob Pusi Birtalong Pharmacy Hempu pen Pherangke atuma phan ke pachini pona tengke banghini pangthek thekte naga ariso atu Maruti 800
pen wangsi labangso abom kebar te kampusi pachini pon labangso abom kangbo pen pharmacy arlo kedo an ahormu anta heno laplo lapen banghini pharmacy along kewang Abdul Basit lapen I heldung niomai atumahir tanjot pen arengahu solo lapen bangethom pharmacy along ke jor kelang atum bidan Biswas Dilwar Hussein lapen Mithu Biswas atumta arengahu sodunlo arengahu keso atumaphan tongsikot pen Dimapur Nikos Hospital along se kelang jiaphan ponlo lapen Inut Abdul Basit pu abang ahir intang rak pen arengahu keso parpika jok aprandam drilo pusi birtalong non malom so poraphan dihina pharman birta moington pon iksnang Don Bosco Junior College, Tifu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 995411929. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Will Care.
Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo upi buthot bertalong wangthulo. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang tebok bomajok. Bukajan subdivision angkang along constituency along ta kemesen pen ke padoji aphanpura. Aruni phaing kora sirkep arni jili ke thama porpen. CCI guest house along kilik ke thordun atum an angbong chathan chapare padopon. SDO Civil Dilip Terang pen kachepehem pupon amaya long election observer CEO Haila Gandhi Ashish Bhattacharjee lapen CEO SN Singha atum Chitongdun aruni phaing kora sirkep arni observer nangka humri amaya long Congress AGP TMC lapen independent candidate atum an Kichitongdun sita BJP candidate atum ke inuta Chitongdun de maya long Chitongdun a candidate atum pen non ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council kiliga hud Asonson Aron ke paso pona jok penang an a candidate atum ke claim ke dam sungkrung lo sita halapu BJP atum aphan ke thoplot asonsi theglong lasi lason ke koson lone puta penang an atum karju padopon observer atum pen un an ke pa mesenji aphansi bor I pon pop lapen ke mesenji aphan ke bor I thu lonang puthan pensi me pajudlo Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik along Solajong pen Karjabdun Puloni MSC constituency pen Dinesh Timung along Kacharabdun abang pubang pitum dode sang se pen ke highway ji aphan along long sai hem kang puasai claim pon bom lopusi pherang ke pen bertalong Puloni MSC constituency pen Karjabdun Dinesh Timung ahin pen MSC kilik along kachipa haji aphan sideng pon bomlo alang li long Kacharabdun abang puabang phiatum sitame dode sang se pen Puloni constituency angkang along ongdung along boot committee a sai hem kang pupona saita deng pon bomlo aruni phaing kora sirkep arni reng jhoroni along left right lapen middle wing boot officer hem ingpu pontanglo lapen anparta rongkut matikhola pen danglok longpho adim an boot asai hem ingpu pontanglo pusi birta longpon Birta bangkala pon se kangton iglo lang ibom thakat news channel domi thakme kurwang thu